Assalamualaikum. Okey, Lina nak ucapkan jutaan ribuan terima kasih kepada semua customer yang datang beli borong Linda punya handmade cookies raya yang memang menggunakan premium butter. Kalau you all tengok, ini black crispy almond. Black crispy almond. Sebab nama dia panjang, okey. Yang ini memang hot selling juga, cepat habis. Dan kita ada banyak lagi cookies macam makmur Sabah, almond, suji almond, suji gajus, macam-macam lagi ada kat sini. Yang ni yang terbaru, pandan coconut. Coconut pandan memang sedap juga ni. Linda dah try dah semua. So datang ramai-ramai, kita takut cepat sangat habis sebab hari-hari restock. Jadi kalau anda nak dapatkan cookies daripada Linda, LR Cookies, datang kat Subang Parade, okey, level LG.